Voda je ledena, reže. Koliko košta tvoj outfit? Sad samo chillamo, jednostavno. Danas je 22. decembar, zima je tek počela i idealno je vrijeme da se počne jačati tijelo kako bi se izbjegle ove gripe i prehlade koje dolaze s ovim hladnim vremenima. I sad, kako jačati tijelo za zimu? Pa jedan od najboljih načina jeste kupanje u ledenoj vodi, ledenim rijekama. Danas se nalazimo na rijeci Bosni. Kilometar smo udaljeni od Vrela Bosne, tu je Vrelo Bosne malo niže dole. I temperatura vani je neki 1 stepen, a u Bosni u rijeci je prosjek nekih 7 do 9 stepeni, tako da mislim nemam čim da izmjerim, ali to je otprilike ta neka temperatura njena. Sad možda to zvuči onako i da nije kao hladno, ali vjerujte, mnogo je hladna rijeka, vidjet ćete to i na videu. Upozorenje, kupanje u hladnim rijekama nije nimalo bezopasno i to treba shvatiti ozbiljno. Prije nego što se odlučite na ovakav jedan potez, treba prvo pripremiti svoje tijelo kupanjem, tuširanjem hladnom vodom, te izlaganju nekim malo hladnijim temperaturama, kako bi tijelo već bilo malo naviknuto, da ne bi to bio prevelik šok kada dođete ovako negdje vani u divljini da se okupate, jer opet može se svašta desiti, hipotermija i slične stvari, pogotovo trebate imati nekog možda i pored sebi kad radite to prvi put. Meni nije prvi put, radio sam ovo prije i po snijegu i u sličnim uvjetima, tako da bit će zanimljivo. Prva stvar što ćemo da uradimo jeste da se presvučemo lijepo. Jedan pro tip, treba pripremiti ranije sve stvari kako ne bi bilo poslije kada izađete smrznuti iz vode. To je najgore kad si smrznuta, trebaš da tražiš just stvari, ne preporučujem. Tako da najbolje odmah na početku imati sve spremno. Ja ovako stavim u ruksak. Ide dakle prvi ti je sloj odmah peškir, on ti je najbitniji kad izađeš, a onda idu ove stvari, gaće za preslaku i ovo sve ostalo debelo što se pripremi. Poslije ćemo pričati o opremi. Peškir je spreman, ja sam spreman, sat imam tu, mogu vidjeti koliko ću biti minuta i ništa, idemo lagano da se skinijem, hladno je. Sad ovo možemo ovako ovdje možda. Evo ti, bit će to dobro. Nadao sam se da će snijeg biti, ali ništa. Ovakva će biti ledena. Ovako, skinemo se. Idemo probati ući direktno, mislim da je to najbolje sad za početak, ali isto ne bi bilo loše da se odradi koji sklek malo čisto zagrijave, da vam ne bude toliki šok za tijelo. Probat ću biti jedno 3 do 5 minuta, neću predugo. To bude sasvim dovoljno da se dobiju svi benefiti koji dolaze sa kupanjem u ledenim rijekama. Pa da krenemo lagano. Treba ući polako, kome godi da se malo i plakne prije, nije loše, mene godi, tako da neću. Voda je ledena, reže. Ja dođem ovako na neku dubinu do stomaka i onda polako uronim u nju, upalim vrijeme.
Kod kupanja u ledenoj vodi nekako ovaj inicijalni šok je najgori. Njega treba treba ga što bolje prebroditi i nakon tog inicijalnog šoka tijelo se umrtvi i već se onda može izdržati duži period u vodi. Također, nakon što uđete u vodu treba biti i miran, što mirniji, zato što na taj način regulišemo i temperaturu tijela, a da bi bili mirni treba regulisati prvo disanje. Ako možete dišite polako na nos, uzdica, izdica, ako ne možete može i na usta, nije ni to problem, ali uglavnom treba biti što mirniji to bolje. Evo kao što vidite, sad samo chillamo jednostavno. Malo se navikavam ja na temperaturu. Nisam ja iskreno odavno kupao u ledenoj rijeci u Bosni, u bilo kojoj drugoj ledenoj rijeci, malo sam i putovao često vikendima. Inače imam tu neku rutinu, volim ovo raditi svake nedelje, onako za kraj sedmice, nedeljom inače odmaram i od treninga i onda se okupam i to bude ono malo i za oporavak, a i onako neka mentalna vježbica mnogo dobro dođe, kao neka meditacija u ledenoj rijeci, super stvar, preporučio bih svima, ali naravno treba biti oprezan s ovim stvarima, jer opet nije ovo nikako jednostavno. Evo ga, već je prošlo skoro 2 minute, to je super, vijest za meni. Sad mogu pričati malo o nekim benefitima kupanja u hladnoj rijeci ili u hladnom vodom. Pa neki od benefita koje ja najviše primijetim, sad nije to nešto previše naučno, ali ono što mogu da primijetim jeste prvo da stvarno se teže razboliti nakon što ojačate tijelo kupanjem u hladnoj vodi, nekako dobijete bolju otpornost na hladnoću. I pošto ovo je neki način na koji vi se smrznijete i onda se prisilno grijete poslije toga, ali ste izložili svoje tijelo toj neprirodno velikoj količini hladnoće i na neki način tijelo se adaptira i navikne se. I onda kad vam se desi da ste negdje vani, da izađete, da jednostavno vam bude hladno ili mislim 1000 situacija neki može se desiti, često ako ste se kupali hladnom vodom, ako ste već navikli tijelo jednostavno se samo reguliše poslije kada se ugrijete i ne bude nikakav šok, nećete se razboliti, nećete dobiti upalu pluća, temperaturu i slične stvari koje ljudi mogu dobiti od smrzavanja. Jer ja mislim da je smrzavanje sigurno u top 3 uzroka bolesti, prehlada i viroza. Tako da ovo je odlična stvar za borbu protiv toga. A pored toga, 100% što je dokazano naučno jeste da ti kupanje hladnom vodom poboljšava lučenje dopamina. To je jedan vrlo bitan hormon za motivaciju, za bolje osjećanje generalno. I to što je zanimljivo baš kupanje hladnom vodom, što kada se okupate ovako tipa, evo sada ako što ja radim 5 minuta u ledenoj rijeci, čitavu sedmicu poslije toga ja imam pomalo povišeno lučenje tog dopamina, što je značajno jer dakle nije to neki dopamin kao kada se vam to desi veliko u životu pa imate sad odjednom luči vam sreća, sve vas radi, ili da ste se nadrogirali nešto, pošto često ovo povezuju s kokainom, kao osjećaj taj. Nije ništa slično, već imate nekako to regulisano prirodno i kroz čitav sedmicu se osjećate bolje i to sam ja osjećao na sebi stvarno, lakše se i podnosi stres i eto tako. Eto, to su neki od benefita. Još jedan benefit dobar, evo dok ne završim, dok izađem, još imam pola minute do 5 minuta. Oporavak od treninga, tako da ako dosta trenirate, upalite se, imate dosta mišićnih upala, ledena voda je baš dobra za te stvari, pomaže u oporavku i brže vas prođu upale i tako te stvari. Tako da to su sve neki benefiti koje treba koristiti ako se može. Opet kažem, ovo nije nimalo jednostavno uraditi, možda čak izgleda malo jednostavno kad ja to radim, ali ja to već dugo radim, tako da meni je malo i lakše, ali meni nije lako, vidjet ćete sad, lako je biti u vodi sad kad utrne tijelo, ali tek kad izađem ide smrzavanje i ovaj teži dio, a to ćemo raditi sad jer evo već je 5 minuta prošlo, evo sačekat ćemo 6 minutu, još 20 sekundi.
Nakon što smo izašli iz vode, ide onaj najbitniji dio, a to je brzo zgrijavanje, oblačenje i regulacija temperature kako ne bi došlo do nekih stvari koje ne želimo. Znači sušenje čitavog tijela, pa onda i oblačenje. Se vidi podcrvenja sasav. Sad ćemo da vam prikažemo kako se oblači nakon svega, koliko slojeva odjeće i toga. Mislim, ja preporučujem, jer pošto sam više puta sve već kupao, pa znam od prilike koliko bude hladno. Pa idemo step by step, sad da vidite i to. Prvo što ide jeste, vidimo što je ovo. Neka majica, podmajica, dugi rukav, obavezno. Korak jedan, odlično. Onda idemo na neke možda helankice. Ide tako, jedno po jedno. Helanke, step 2 završeno. Onda bi mogli neki čarape. Prvo ide tanki sloj, sloj 1. Jedne gotove. Pa ćemo druge. Jer najteže se ugrijati poslije kad izađeš iz ledene vode. Pogotovo kad je zima. A ljeti to nije neki problem. Tako. Onda ćemo možda majicu. Malo u potkočlju, ali ona mi ne treba. Ide majica. Sad je tijelo u šoku. Što se više oblačim, to mi hladnije. Ne konta tijelo što se dešava. I onda ćemo tole. Sad idemo i druge čarape. Koliko košta tvoj outfit? Vezanje pertli je ekstra zeznuto. Sa smrznutim rukama. Tako. Ide jedna. Pa i druga. Također ekstra debele čizme i ekstra široke čizme. Da može stat noga. Imamo još rukavice debele. Onda oblačim jaknu i to će biti to, full oprema gotova. Ovo spremim. Droda, snimi. Nakon što smo se obukli, najbolje bi bilo što prije do auta, do nekog toplog mjesta i ugrijat se, popit neki čaj, sjest negdje na toplo. Uglavnom što toplije, što bolje se ugrijati, što bolje se obući, kako bi tijelo polako poslije dobilo što prije svoju temperaturu nazad i da onda budemo opet dobri do kraja dana i do sljedeće sedmice. Što je još odlična stvar, ako imate priliku, na primjer poslije ovako kupanja u ledenoj rijeci, da odete i sjednete u saunu jedno pola sata, 20 minuta,
Na taj način ćete se ugrijati onako skroz bez problema. Nemojte se kupati u ledenim rijekama ako nemate prijašnjih iskustava sa hladnom vodom, ali ako želite da probate ovako nešto, možete, mislim da je super stvar i da svako ovo može, samo treba polako, step by step. Ako niste nikad, ne treba se odmah zaletići u ledenu rijeku, nego prvo se okupati kuću hladnim tušem, pa onda do ovoga se može doći svakako. To bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, lajkajte, komentaršite video, pretplatite se svakako na kanal, udarite ono zvonce za notifikacije da vidite kada objavim neki sljedeći i vidimo se u sljedećim videima. Os!